tince kuNkulunkulu tite ukhulekela EmaSwati kule simo lesisibita ngeterror noma kule simo lesisibita ngesehlakalo lesehlele live leMaSwati lesehlakalo lesehlele sive seMaSwati sonke nje siphelele egameni lika Jesu Kristu sitiboneleke tince kuNkulunkulu lesifuna nale ngifuna ukuthi hlonipha kakhulu tivela lapha tito sikhulekela simbonile umbishopi impendulo ngambule avela anikhulekela eMaSwati asikhulekela sonke singeMaSwati simbonile nempostoli esimakhubu naye avela ato sikhulekela siyatibona tinceku lethu ehlukahlukene egameni lika Jesu Kristu sibonge nakuto tinceku lethu fana nabo umpostoli Bheki ivilakati labahlala njalo bakhuleka neMaSwati nato tonke nje ke tinceku lesingede satibala ngemagama kodwa wena lo watiko ukuthi kulesimo eMaSwati la kabhekene naso letinceku uNkulunkulu tibekwe esikhaleni njengabo Nehemaya egameni lika Jesu Kristu ukuthi tivuswe tindvonga deliver laseSwatini egameni lika Jesu Kristu lokubonakala ukuthi tibhidlikile tibhidlitwe buthakathi tibhidlitwe budlova tibhidlitwe kunayi unrest egameni lika Jesu Kristu tibhidlitwe kuphathwa kwabantu ngesandla lesinemanyeva ngesandla sengcinato siyabonga ukuthi uNkulunkulu uvusile nakulethi khathi bone Nehemaya labatawusikhulekela sive kuvela kwami namhlanje mubukelo wami ekhaya ngivelele nje kutokukhulekela egameni lika Jesu Kristu na ukona umlayeto lo yawusho inkosi ngiyawendlulisa kodwa ke kakhulu namhlanje ngidele kutokukhulekela ngoba umprofeti ngumuntu lo letha umlayeto lovela ezulwini awulethele bantu baNkulunkulu emhlabeni endlule abanqusele bantu kuNkulunkulu abathandazele abakhulekele bantu kungako ke namhlanje ngembethela ijazi lemthandaze ngembese sitsiya sebapriest namhlanje kutokhulekela sive seMaSwati noma ke kutokhulekela eMaSwati lokubonakalisa ukuthi ke asengcila tekweni lokubonakalisa ukuthi ke eMaSwati ayakhala phambi kwaJehova akhalela ukuthi akhululeke esandleni sengcilato egameni lika Jesu Kristu eMaSwati ayakhala akhalela ukuthi akhululeke esandleni sebuthakathi ayakhala eMaSwati akhalela ukuthi akhululeke akhone ukuthi ke atiphathe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha akhone ukuthi ke atikhethele hulumende lo yawukhona ukuthi ke ahambise umuvo wawo eMaSwati nakulesi sipheceleti imandate of the Swazi people egameni lika Jesu Kristu ngibingelele ngalokhethekile tona tince kuNkulunkulu baqotshwa basimakathe lokubonakalisa ukuthi bahleli njengamanje bayabukela batokhuleka kanye nami ngingilomncinyana kubo baprofeti nebapostoli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha naso ungenile ke share leli page kuze sitongena sibe banengi sikhulekele live lakithi laseSwatini ngisho uMaSwati lamahle ukuthi ke solo sichubeke njalo nekukhuleka nayo imindeni lokubonakalisa ukuthi ke yaluza tihlobo tayo kulo June 29 and June 30 unrest nale chubeke imindeni iluza tihlobo tayo kusaqhubeka emalanga egameni lika Jesu Kristu ngaso nasandla sebudlapha lesikhona embusweni solo kanjalo asikakhohlwa ukuthi solo kusiyayikhulekela imindeni lefana nemndeni waka Maseko lapha ke la kubonakalisa khona ukuthi ke umndeni wababethulani Maseko naye lo wabulawa ngesibhuku nangesibulawela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngabo budlapha egameni lika Jesu lobendekako even egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha singakhohlwa njalo ukuchubeka nekukhulekela imindeni yalama MPs lamathathu lokubonakalisa ukuthi ke aqala lenzaba eParliament ukuthi eMaSwati awathumile ukuthi ate ukhala ukuthi eMaSwati sekacela ukuphatha sekacela ke ndvunankulu wawo lotawuba accountable lamalunga ke lamathathu lokubonakalisa ukuthi lamabili awo aboshiwe lomunye usekudzingisweni sikhuluma nje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha laba lababoshiwe iminyaka seyengca kulemibili bangekhathi ejele imindeni yabo ingakhona kubabona bomkabo bantu bababo bangababoni sihlukule esikhulu kakhulu Maswati elamahle egameni lika Jesu Kristu bomthandeni nabacede labo egameni lika Jesu Kristu kubese kuba ke
namagawugawu naye lokubonakalisa ukuthi ke usekudzingisweni kushone uyise wangakhoni nane kuyomngcwaba sikhuluma njenganyalo kunemfanakhe naye lokubonakalisa ukuthi kukwendiwa mathanza ngaye kodwa akakhoni kumlekelela akakhoni kumsida ule emaveni ekuhamba into lebhlungu emaswati lamahle nemaswati lamanengi lokubonalisa ukuthi namhlanje athi ngikubela ngenxa yabo budlapha bembuso sithi ke namhla asite maswati kuto ukhuleka kukhomba ukuthi sithi inceke kaNkulunkulu asikaka walahli emaswati egameni lika Jesu kule ngcilado la kabhekene nayo simenawo emaswati ngani ngoba emaswati dihlobo tethu emaswati ngithi futhi njengalokhu nathi singemaswati uyangiva nje ngikhuluma siswati ngalokuphelele egameni lika Jesu Christ ngidawucela ukuthi ke ngikhuleke mfana sekhaya ngithi ngekukhuleka bese sengiyafunza live laNkulunkulu kafishane ngeke ngibe nesikhathi esithe nginawe la ngidele nje kutokhuleka ukuthi awu Jehova sikhumbule kuyipromise ke yaNkulunkulu akasipromise yona egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth kusukela nakwendeka unrest 29 and 30 June wasethembisa uNkulunkulu wathi noma kunje utawakhulula emaswati leyo promise ya Jehova maswati lamahle solo imile ayikashintshi uthi utasikhulula Jehova egameni lika Jesu Kristu ngivusele ngalokhethekile bona baholi bete politiki kungaba baholi bemaphathi kungaba baholi betinyonyana egameni lika Jesu Kristu kungaba baholi lokubonakalisa ukuthi bayadikila kulolwa nalolu hlangothi lwetenkhuleko yemaswati noma letekulwa kulwelwa inkhuleko yemaswati ngiyabavusela bonke baholi egameni lika Jesu Kristu ngalokhethekile nawo onke emaswati lokubonakalisa ukuthi anenhlitiyo yekuthi ayafisa ukuthi emaswati akhululeke ngiyawufunza ke tikronike tekucala lapha sahluko Tikronikete esibili sahluko 7 siyafunza verse number 14 kodwa ngakafunzi ake ngikhuleke babe wethu longcwele nanga emaswati uNkulunkulu wethu omuhle sekaphelele alinze kutowuva ukuthi egameni lika Jesu Kristu ngabe asakhuleka wena Jehova ngabe uyawugcina uwaphendvule watsini egameni lika Jesu lokuyawubonakalisa emandla akho njengaloku ayakhala emaswati acinzetelekile bayakhala abafela kade tiyakhala tinzanzane tiyakhala tingubela egameni lika Jesu Kristu tiyakhala tihlobo tebahlonishwa lababoshiwe tiyakhala tihlobo temhlonishwa lodzingisiwe nabo bonke labanye labadzingisiwe babethu longcwele vela ungusimakathe vela unguNkulunkulu njengamanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth uNkulunkulu ake uvele walwele emaswati njengamanje ngisetawakhulekela nami ngiphe livi leli lungele kwakhulekela emaswati ngegama lika Jesu Christ waseNazareth babe ngiyathandaza amen. Okay siyabonga ke bazalwane ngegwijimela nami ngicabangela idatha yakho ngidawucela ukuthi sifunze incwadi ye Tikronikete esibili siyafunza khona sahluko number 7 verse ka 14 kuthi ke nangabe sive sami lesibitwa ngelibito lami sithi thoba sithandaze kimi sifunisise insandvo yami siphendvuke etindleleni taso letimbi temonakalo ngiyawuva ngisezulwini ngithethelele sono saso ngiphilise live laso emehlo ami ayawuvuleka awavuleke somandla netindlebe tami tilalele imikhuleko lenikelelwa kulendzawo emehlo ami ngingusimakathe ayawuvuleka netindlebe tami tilalele imikhuleko lenikelelwa kulendzawo nangabe nje kuphela sive sami sithi thoba sithandaze kimi sifunisise yona insando yami siphendvuke etindleleni temonakalo egameni lika Jesu Kristu nalo livi laka sicinisa ngalo Jehova namhlanje ebusuku maswati egameni lika Jesu njengaloku kulamalanga kuyabonakala ukuthi kusuke ekudutshulweni kwalabo baholi betepolitiki labanye balahleka egameni lika Jesu njengalokho inkosi yayisexwayisile ukuthi kuyakwendeka lokho nyalo kuyathunjwa bayathunjwa left right and center
egameni lika Jesu Kristu labo lokubonakalisa ukuthi balwela inkululeko yeMaSwati kuthunjwa abantwana babo kuthunjwa tihlobo tabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sive seMaSwati sifake ingubo emlonyeni kubonakala ngazi ukuthi akunathemba kodwa uthi uNkulunkulu nangabe Maswati sitawuthi thoba sikhuleke phambi kwakhe sifunisise inzandvo yakhe siphendvuke tindlela entethu tekonakala uyawukuvasa ezulwini ngithanda lamagama nasathi emehlo ami mina uNkulunkulu ayawuyibuka lendzawo ngeke asuke kulendzawo tindlebe tami tiyawulalela imikhuleko leyentiwa kulendzawo nango emagama laka sikhuthatha ngawo uNkulunkulu namuhla egameni lika Jesu Kristu umubukeli wami uyasikhuthatha uNkulunkulu ukuthi asisonzele kuye singeMaSwati sibumbene simunye sikhale kuye uNkulunkulu lolithemba lethu njengeMaSwati sikhale kuye waseCalvary uthi uyawusivela uyawubese emehlo akhe akasawasusi kithi tindlebe takhe tihlale tilalele imithandazo netikhalo letikhalwa ngeMaSwati ngekugcilateka lakagcilateke kona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ake sive ukuthi uNkulunkulu uchubeka uthini lapha encwadini yaJoshua egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nakhona Joshua 1 siyawufunza khona verse number 9 Joshua 1 verse number 9 uthi ke uNkulunkulu angakuyali yini qina ube nesibinzi ungethuki futhi ungaphelelwa ngemandla oh glory be to Jesus angakuyali yini qina ube nesibinzi ungethuki futhi ungaphelelwa ngemandla oh hallelujah ngobe simakathe uNkulunkulu wakho utawuba nawe noma ngukuphi lapho uya khona angakuyali ngicina ube nesibinzi ungesabi ungethuke nango umlayito la kasiniketa wona Jehova Maswati lamahle uthi asiqine asibe nesibinzi asingesabi asingethuki ngoba utawuba nathi lesimo na usibuka siyethusa ete saqambe manga simo lesethusako simo lesesendela abanye baba bangabi nathemba simo lesesendela abanye bathi awu sesiyawubona khona noma siyakhululeka noma sikhululeka asangenelana simo lesendela abanye bajika bathi ayikho lento yenkululeko lekuthiwa itawuba khona la simo lesendela abanye bangabantu ngisho la kwethembisile uNkulunkulu ngifuna ukukhutsata mubukeli wami ngithi emavi uNkulunkulu lawakhulumako awawell pass wethembisile eMaSwati ukuthi utawakhulula futhi ngempela utawukwenda njalo uthi kasicine namhlanje ebusuku singaphelelwa ngemandla siqine basathumba bantu bethu basathumba hlobo tethu kusabulawa eMaSwati ngasithi mbungane ahlaselwe emakhaya abulawa phatshadwe kodwa uthi uNkulunkulu asicine sibe nesibinzi ngempela akasilahli Jehova ngempela usesenathi Jehova uyawuthi nasaququmuka sekazivuka sekaqina kuyawuwa tinzaba kuyawuwe madwala egameni lika Jesu Kristu ngaze ngakhumbula emavi lathi yini lenzaba lephambi kwakho wena Zerubabheli iyawulala phasi ibe lithafa oh glory be to Jesus ngithi Maswati lamahle lenzaba lephambi kwethu iyawulala phasi ibe lithafa ngalenye ilanga we shall look back ngalenye ilanga siyawubuka emuva simbone sekasikhululile Jehova sihlabele ngisho ngetinkwela sijabula simbonge sishaye ingubhu simbonga Jehova sekasikhululile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lomunye uthi mprofeti ayikhona Nkosi yami besilinzile ukuthi nani niyawuvela nisho lokuthide Jehova is working behind the scenes Maswati lamahle nakathulile Jehova akusho ukuthi kude la kakwendako uthe Jehova ngalenye ilanga ngavela nganexwayisa Maswati wathi siphila ku season of the blank page eBhayibhelini kunel page leli blank between Malaki na Matthew kunel page leli blank labahlola ketemibhalo bathi lelo page labahlola umlandvo wetembhalo bathi lelo page uNkulunkulu abethulile kungena prophecy kungena hope kungenani kodwa behind the scene beka introduce le New Testament oh my God alapa sonte kilade eleko paradise leader ozia
eizokhipane keleta paradisele ezilika paino ozolai elakho zuzaila atai kuthiwa uNkulunkulu behind the scene abe prepare Messiah but kune blank page before Malaki nekufika kwa Messiah nekufika kwa Jesu Kristu kwakungathi lithemba liphelile ngaIsrael but God was preparing a Messiah. Ngifuna ukuthi eMaSwati uthi uNkulunkulu sila kule season ye blank page nakakhuluma ngesiprofeti okimi wathi kutawuthula ngazuthi akusena lutho kubonakala ngathi titha setiyanqoba kodwa emva kwale blank page uyawanqobela uNkulunkulu eMaSwati uyawuvela athukuseke njengelisela lifike ebusuku asawanqobele eMaSwati kuyawukhala bumayemayendla kukhale bumayemayendasi egameni lika Jesu nalebe kungemathemba abo laba kuphahlako namhla ete kusaba sita ngalutho bayawugijimela tinzabeni tinzabati bagobe bagijimele ematsheni basibafuna ukungena abe imigedze yawo imigedzi bagobe beyame luvava lubahlabe beyame tihlahla temanye vati bahlabe egameni lika Jesu Kristu bayawuphelelo elwandle njengafaro kodwa kwabonakala ngathi Faro nakasawagijimisa emaIsrael sewuyanqoba kanti uNkulunkulu kukhona lebeka kulungisa maswathi lamahle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha khona Jehova lebeka kulungisa ngempela kwase kuyendeka egameni lika Jesu anqoba emaIsrael. Ngifuna ukuthi maswathi lamahle asibambaneni kunqoba kwethu sekufikile. Oh glory be to Jesus. Kunqoba kwethu sekufikile uyathanza awuthanze siku blank page but after this blank page the Messiah is coming. After this blank page the Messiah is coming. It may seem like our God is silent. It may seem like our God is saying nothing. It may seem like our God has rejected us. Espambanweni eCalvary kwaba mnyama khwishi kwaqetuke matshe kwaphela lithemba kulabe babakhona egameni lika Jesu ngishona Jesu wamemeta wathi babe ungishiyeleni kanzi akade ukuthi no sikhathi sekunqoba kwakhe sesifikile ngalesikhathi athi Eloi lama sabachthani babe ungishiyeleni bengalesikhathi atale emaKristu bengalesikhathi anqoba bengalesikhathi athatha kuba ngiAlpha and Omega bengalesikhathi athatha kuba imvana lefanele kuqatulula timpawu ezulwini bengalesikhathi athatha umbuso ngempela ngalesikhathi athi Eloi lama sabachthani kanzi bese kwembulwa kunqoba kwakhe washone Hades wabuya letikhiya tekufa netekuphila. Ngifuna bese ngifunza nali maswathi lamahle bese ngangithanazela sengiyahamba angethi tothula iSwatini prophecy per se today namhla ngitokhule kanje nani maswathi lamahle lokubonalisako ukuthi bayakholelwa emthandazweni because bakhona labadiyengako angasile nguleko iyawuvela ngetikhali kuphela kanzi naletikhali na ungathi abathiphathe tiyabehlula abakhona ukutiphatha so thina elithemba lethu lisemthandazweni siyathi ukuthi uNkulunkulu nakanqobela sivele simesabako nakanqobela sivele simethembile akasinqobeli ngetikhali tothwana kodwa uyasinqobela nangekuma kwebaprofeti nangekuma kwebapostoli nangekuma kwebapriesti bakhe nangekuma kwemakhosi langcwele kuhlatshelwe kudunyiswe kuzilwe kuthandazwe simbole Jehova akwenda kumaIsrael nangabe ungakholelwa kuloko siyakudonsa ubhilikile njoba thina siyathandaza singeMaSwati ngeke siyekele futhi siyawuthandaza egameni lika Jesu Kristu aze Jehova asinqobele aze Jehova asisukumela siye emuva asingathithi ngifuna ukukhuthatha emakholwa ngithi bazalwane mutimba wa Kristu ngithi baprofeti bapostoli bavangeli belusi bothishela belivila uNkulunkulu mutimba wa Kristu bazalwane labangcwele labakhethiwe ma intercessors asibuyeleni etinzabeni silikhulekele lelive siyimemetele lenguleko sibaqithe bomantindane babo sitiqithe tilote manditabo labatethembile labevanga sitiyanqoba njenganyalo bashaya inkwela ngisho bageza basema bathroom bathi hayi suka sanqoba madoda bashaya inkwela banathe emawayini nabo beva ukuthi tinotehla kamnanzi etinyanga tabo bayatibonga bayatigambula but asiqhubekeni sithandaze emakholwa uyawuvela Jehova maKristu ngasikhulekeni
egameni lika Jesu Kristu. Nami ngingumprofeti Mukhabela KTM Oracle kanye nelibandla lengilelusile siyanethembisa ukuthi siyawubeloku sinikhulekela amaswati, siyawubuyela nasetinzabeni sininqusele sinibubulele egameni lika Jesu Kristu. Kuqithwe nabuthakathi egameni lika Jesu Kristu, lobungibona buyi mastermind yayo yonke lento egameni lika Jesu, nalokulithemba lesitha njengalokuliphi sibhakela kangaka nje seyeme elubonzeni lobuthakathi. Siyabe sithandaza ke etinzabeni nasemalatini ethu ukuthi lolubonza la kweyeme khona sitha njoba sifangate emaswati kangaka lolubuthakathi aluwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngive amandla kulendzawo right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sesevele ngiyakuthandazela mubukeli wami ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Exodus waka 14 lengiyawugcina ngaye sengikuthandazela. Exodus waka 14 liverse laka 15 lithi simakathe wakhuluma kuMose wathi ukhalelani kimi, tshela ema-Israyeli kuthi akaqhubekele embili, phakamisa induku yakho uyengamse etikwelwandle emanta yawehlukana ekhathi kuze sive sema-Israyeli sewelelwandle saba emhlabathini lomile. Asiphinzeke lo verse 15 ayedvana. Simakathe wakhuluma kuMose wathi ukhalelani kimi, tshela ema-Israyeli ukuthi akaqhubekele embili. Ayisuka madoda. Simakathe wakhuluma kuMose wathi ukhalelani kimi, tshela ema-Israyeli ukuthi awaqhubekele embili. Ngifuna ukuthi maswati lamahle asiqhubekeni embili. Let us not be silent. Let us not forsake our call egameni lika Jesu Kristu. Let us not forsake our mandate ukuthi sifuna inkululeko, simemetela inkululeko yemaswati egameni lika Jesu Kristu. Baholi betepolitiki ngazuthi singabambana manje sibe munye and put our differences aside egameni lika Jesu Kristu. Wonke lolwela inkululeko sibambane sibe munye, lothandaza kona lonjani sibambane sibe munye. Liqiniso maswati lamahle lithi sitha singene ngelinceba lekwehlukana njoba senda lokho. Sitha singene ngelinceba lekwehlukana njoba senda lokho nje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nasingayekela kwehlukana, nasingabambana sibe imbumbe egameni lika Jesu Kristu. Ingqondo ungakholelwa kuyo indlela lomnyelakalwa ngayo, kodwa uyekela yende ungamelani nayo. Sisati sitha sethu maswati ukuthi sinye vo siqonzane naso nalabo lababambisene naso. Sisati sitha sethu. Lento ifana njengemakholwa. Emakholwa nasakhohliwe ukuthi sitha sawo nguSathane sekalwa odwa, umtimba waKristu uba ntekenteke. Kanjalo nathi maswati nase sibamba naboqoqoqo sodwa sesiyekele sitha sitawuba ntekenteke. Sitha sitendele mathanza ngathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sengifuna kuthandaza sikusizini in the spirit of a blank page. Sikusizini la kubonakala khona ngazuthi uNkulunkulu uthulile kodwa akakathuli ulungisa Messiah, akakathuli Jehova ulungisa inkululeko emaswati behind the scene. Nakafika Jehova uyawususiphakamela njengelikhozi egameni lika Jesu Kristu. Ake ngikuthandazele namhlanje wonke lokholelwa enkululekweni yemaswati athandaze kunye nami njengamanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sesiyathandaza babe nange emaswati nali live laseSwatini iSwaziland sesiyayibeka esandleni sakho uNkulunkulu ngegama lika Jesu. Wena Jehova lowehlisa labakhulu egameni lika Jesu babe lite bese uphakamisa imbuye emlotheni uthi phakamise tidlene emakhosi. Sesiyakumemeta namhlanje uNkulunkulu kaAbrahama, sesiyakumemeta uNkulunkulu kaJakobe, sesiyakumemeta uNkulunkulu kaIsaka naJakobe egameni lika Jesu Kristu. Yise wenkosi Jesu Kristu sesiyakumemeta uNkulunkulu wetimbite ema-Israyeli, uNkulunkulu wetimbite emaswati. Sesiyakumemeta ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sesithi vuka mkhono kaJehova ulwele emaswati ngegama lika Jesu. Sithi vuka mkhono kaJehova ulwele nasive semaswati egameni lika Jesu Kristu. Sesithenjiswe nguwe Jehova wathi uyawusinika inkululeko. Sesiyema esikhaleni, sesiyema embonisweni babe yotona amandla wonke. Sithandazela inkululeko lo sethembise yona ngelive lakho. Wasethembisa Jehova wathi tandla tiyawushintshana egameni lika Jesu Kristu. Wasethembisa babe wathi lo mbuso lo
ophambene nawe lo mbuso lothakathako lo mbuso loqinzetela emaswathe lo mbuso loqinzetela abafela kade uyawugoqa njengeliphepha uyawulahla wathi Jehova kuyawuvela isunrise wase kuyawuvela umbuso lomusha egameni lika Jesu Kristu lo so introduce wena Jehova egameni lika Jesu njengalo kunaSawula nakakulahla wamala Jehova wasuletha David. We are waiting for our David as EmaSwati. We are waiting for our Messiah as EmaSwati. Yenkulunkulu egameni lika Jesu siyabonga ukuthi ngalinye ilanga ema-Israel sekagcilatekile Nkosi iminyaka neminyaka wase uyavela ngaMose wase ngikuvile ukukhala kwenu ngikubonile nekukhandleka kwenu bantwana bami ema-Israel sengehlile kutoni ukhulula egameni lika Jesu Kristu siyabonga Jehova namhlanje ebusuku ukuthi ukuvile ukukhala kweMaswati egameni lika Jesu sidala iconfusion in the camp of the enemy sidala iconfusion la kembe khona sitha sethu sitha seMaswati ngegama lika Jesu sidala iconfusion kubo mantindane sidala iconfusion ethi Nthumbe Ntebathakathi ngegama lika Jesu sidala iconfusion kuko konke la kuloywa khona eMaswati la kuphahlelelwa khona eMaswati la kuthetshulwa khona eMaswati in the name of Jesus Christ sithumela umlilo wamoya sithumela umlilo wamoya the Holy Ghost fire 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 egameni lika Jesu nabajika past inotabo angeke tisabajengisa lutho nabajika past inotabo angeke tisabajengisa lutho lokungemathemba abo kuyahliphika lokungemathemba abo kuyabhidlika ngegama lika Jesu ngelibito la Jesu Kristu siyabonga uNkulunkulu ukuthi uyasikhulula sokhela umlilo lonke lelive laseSwatini umlilo wamoya umlilo wenkhululeko ngegama lika Jesu Kristu. We pray, oh God, against the spirit of betrayal. We pray, oh God, against the spirit of infiltration. We pray, oh God, against the spirit of selling each other egameni lika Jesu umoya wekuthengisana siyawusakata ngegama lika Jesu umoya weqhekekana siyawusakata ngegama lika Jesu Kristu ePentecost uNkulunkulu bebabambele bamunye bebamoya munye bebanhlitiyo yinye egameni lika Jesu nakuthiwe Samuel omgcwele sengiyathandaza eMaswati Nkosi akabe inhlitiyo yinye asakhalela inkululeko yawo asamemetela inkululeko yawo asalwela inkululeko yawo ngelibito la Jesu ngegama lika Jesu babe siyabonga ukuthi inkululeko eMaswati seyavumbuluka egameni lika Jesu noma kubonakala kulpage leli between Malaki na Matthew kodwa so uyavela Messiah uyavela Matthew chapter 1 egameni lika Jesu Kristu iyakhulelwa imvomvu Maria itala Messiah kanjalo naseSwatini noma kubonakala ngasusi siku blank page noma solo sikulo lelijika leli matima uNkulunkulu siyabonga ukuthi Messiah siyavumbuka naye siyabonga Nkosi ukuthi singeMaswati noma sisekhathi emlilweni sifana nabo Meshach Shadrach na Abednego indvodza yesine seyangena emlilweni ngegama lika Jesu Kristu. We pray, my God, we scatter every plan of the enemy, we scatter every satanic device egameni lika Jesu lesenjenziswa uthumbe eMaswati kwehlulekise eMaswati kuloye eMaswati ngegama lika Jesu Kristu. Nabo bonke babela basibalula inkululeko kani sebasebenzela sitha ba expose uNkulunkulu expose them in the name of Christ bagwabule babonakale ukuthi bobala labenda lokho bagwabule babonakale ngalokubamelelana Nkosi bamelana nemsebenzi wakho wekukhulula eMaswati ngegama lika Jesu nalesebane inhloso yebudli nalabaseneyo inhloso letiyeti inhloso kulomzabalazo babe egama lika bagwabule ababonakale ngegama lika Jesu bagwabule ababonakale tinqola tafaro athi gedletele emasondo atephuke emasondo dala bumnyama enkambi yesitha sisahlasela eMaswati ngifumba bumnyama enkambini yesitha sisahlasela eMaswati ngifumba bumnyama enkambini yesitha sisahlasela eMaswati kulabaloye eMaswati kulabahambele eMaswati kulabaphengule eMaswati ngifumba bumnyama bayawushata inhlolo atingabaningi lutho ngegama lika Jesu in the name Jesus in the name Jesus in the name Jesus Allah paradeso litatia parado okusa paradesa dia lekozuza lekapail eliko zuzaila babe inkululeko eMaswati siyayibamba ngegama lika Jesu Kristu lokulithemba leMaswati kuyavuka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uyasikhulula Nkosi siyabonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha onke malati laphahlalelwa ko siyawabhidlita tilote mandi siyathi bhidlita siyathi hlulekisa
bonkulunkulu betindzaba egameni lika Jesu Kristu siyabehlulekisa, bonkulunkulu belwandle siyabehlulekisa egameni lika Jesu, bonkulunkulu labatilo siyabehlulekisa egameni lika Jesu, bomantindane siyabehlulekisa egameni lika Jesu, bohlakaza siyabehlulekisa ngegama lika Jesu, bomagigane bongina amadolo siyabehlulekisa ngegama lika Jesu. Imithi liyakhiwa ngemidlwane lekaboni nangitibungu nangitinyoka letingaboni siyayihlulekisa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babe siyathandaza sithi EmaSwati asabuya abambana Nkosi, asabuya aregroupa alwela inkululeko yawo. Jehova vela ube khona babe ngegama lika Jesu kulaba labajabulela butha lobendekako in the mass democratic movement, but awuhlazeka ngoba sekuyabunjwana, se iyabumbana mass democratic movement iba yinye, ayabumbana EmaSwati akhuluma ngavilinye. In the name of Jesus, I pray, I decree, if you God be my God, if I be your prophet, sekutaba nekubumbana egameni lika Jesu kulabo labalela inkululeko EmaSwati, sekutaba nekunqoba kulabo labalela inkululeko EmaSwati. EmaSwati uyawanika babe inkululeko yawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babe siyathandaza, sithandazela lubumbano kuma political parties, siyathandaza babe, sithandazela lubumbano kulaba exile, siyathandaza babe, sithandazela lubumbano kubafundisi labathandazela inkululeko, siyathandaza babe, sithandazela lubumbano onke EmaSwati lalwela inkululeko. Kwangathi babe besingahlangana sike EmaSwati sikhulume ngavilinye egameni lika njengaloko nakutawa tindonga teJericho yenkulunkulu ema-Israel bekabumbene abe indvo yinye, akekho lebekasinaka khuluma Joshua amphikise kodwa bebahlangene bayindvo yinye nangempela bamemeta ngavilinye. Tawa tindonga ngiyathandaza babe, wavumele EmaSwati ahlangane kabusha, wavumele EmaSwati ari-strategize, wavumele EmaSwati ari-groupe yenkulunkulu ngegama lika Jesu besamemeta ngavilinye. Diwe tindonga tembuso wengqilato ngegama lika Jesu Kristu, nakubita usisonzele bandlu uNkulunkulu uyawusihambisela bandlu ngegama lika Jesu, nakubita kube nemenemene tekel ufasini babe sesiyayimemeta sisimenemene tekel ufasini ngegama lika Jesu. The umbuso uhliphikile akuhliphike nakuhliphika nangabe babe ukhulule EmaSwati egameni lika Jesu Kristu, egameni lika Jesu. Nakubita lakubita khona ukuthi babe uhoshule inkemba yakho ihoshule egameni lika Jesu. Nakubita babe uhoshule isikhali sakho lesincane nalesikhulu sihoshule Jehova. Sitsiniwe imihlatshelo yetingade bantwana bethu ngegama lika Jesu. Sitsiniwe ingqilato yeMaSwati ngathi aphile eplazini agqilatwe eveni lawo lakatalelwa khona ngegama lika Jesu. Arise, O Jehovah, because of your church. Nangabe babe bonge kukwende, nangabe Jehova bonge kusakwenda, kwende ngenxa yeligama lakho, kwende ngenxa yelibandla lakho eSwati egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babe siyathandaza. Amen, 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 amen and amen. Oh hallelujah, glory be to Jesus. Siyabonga EmaSwati lamahle, siqhubeke nekukhuleka, sifihle onke EmaSwati lalwela inkululeko njengalo lo moya we kidnapping uyabonakala uqhubeka in the spirit, nemoya we mysterious disappearance and deaths uyabonakala uyaqhubeka, moya wekuboshwa kwalabaningi uyabonakala uyaqhubeka. Sithozi sesitha siyabonakala siyaqhubeka. Asiqhubekeni siwafihle onke EmaSwati lalwela inkululeko, ngabe bafundisi, ngabe baholi betepolitiki, ngabe ngema MPs ethu lasejele, ngabe ma MPs ngemaSwati njeke onke lawa exile. Asiwathandazele bazalwane, siwafihle emancebeni, sifihle imindeni yabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibambane EmaSwati, sibe munye, sithande nekunqestela imindeni yalaba labathunjiwe kulamalanga, laba terrorizwa laba intercore laba under isavie torture lapha etinkantolo kulamalanga egameni lika Jesu Kristu. Labafaka ekhasi lelijahala kaSimelane asibathandazele bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Sime nalomndeni emthandazweni lamajaha kaSimelane ngathi mabili nalaba labanye sime nabo emthandazweni bazalwane, sime nalabatali babo. Ngiyacabanga nje ukuthi umfana wakho nakendiwa nje akhubateke nekukhubateka. What heartlessness, inhlitiyo lenjani leyo. Jehovah, we pray ukuthi akavele anguNkulunkulu. Sithandazele nathi timpimpi bazalwane,
lokubona sasitidida our fight for liberation. Timpimpi letingene ekhaya sihlakade laba tihlakade laba ukuthi abatholakale labantu ngamunye ngamunye bakhweshiswe elokwazananeni bakhweshiswe ku struggle semaswati babekwe eceleni egameni lika Jesu Christ ngoba babambelela umkhono waJehova ukuthi usebenze. Maswati lamahle siyabonga siyanithanza kakhulu. Let's pray for a place called Mehlabovu. Asithandazele lendzawo yaseMehlabovu. Mehlabovu Mhlabubovu. What is this? Asifake emthandazweni lendzawo egameni lika Jesu Christ kanjalo nalama region Manzini na Hoho. Let us cover these regions. Birth report egameni lika Jesu Christ waseNazaretha sikavarishe egameni lika Jesu Christ bonke labalwela ke ingululeko egameni lika Jesu Christ. The prophet umprofet KTM lakatisho lethi sengafezeki. Let's keep watching titawufezeka Jehova uyawakhulula emaswati. Angibaleke kwanamuhla ngiyawubuya ngalenye ilanga nangabe Jehova sekangiphathise ukuthi angidosho eSwatini prophets namhlanje bengilokhulekela mfana sekhaya egameni lika Jesu. Nana nawe longibukelako noma ngidiphi inkinga lobhekene nato Jehova ngathi angakwendela umusa. Be healed in the name of Jesus. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Receive your deliverance and your breakthrough in Jesus name. Siyabonga lebeka kuthandazela namhla ngumprofeti Mukhabela KTM Oracle the son of senior prophet B Joshua lokhona khona la even la seSwatini egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ke maswati lamahle uyamthola ke umprofeti lapha kumahlanya estation kaMavis kanti ke unalo nelpage umprofeti lesithi Prophet KTM Oracle ungalisesha Prophet KTM Oracle uyabona lobuso lobu kanye nebemprofeti B Joshua ukuthi ngiloke lelo page linema followers la around 12,000 noma kanjani ke nguye umprofeti KTM Oracle ungalandzela li page lethu kutova tindzaba letivela ezulwini kanjalo nekutokhuleka kanye nemprofeti. uNkulunkulu akubusise ke inombolo yakhe umprofeti ithi +268 7619 6967 76196967 kanti ke nangabe ungale kwelithaka uyawuqala uthi +268 shothi ke yes may God bless you ihamba kanje +268 bese ithi ke 76196967 yes this is a prophet KTM Oracle. Yes, +268 7619 6967. May God bless you. Siyabonga bazalwane.